akusho ukuthi ushawe isilwane ngoba umoya omshayile mkhulu kakhulu uthe wawumshaya njengoba kuyi-stroke kanje wawusuthatha amehlo abovu sekukhonyuliwe yabona ngoba ngisebenza umkhulu umsebenzi la ukhunyuliwe kwase kuyafreeze ingakho ethi kanje behamba hambe ngenduku kodwa namhlanje ngifuna ukwenzela into oyixoxela amagwababa hayi noma yini yabona namhlanje ngifuna laba abahlala bezwa kuthiwa khona ukhengibhaka kodwa ningaboni ukuthi abanye nizwe namhlanje ngifuna uzibonele wena shawe istroke bazibothamesi kwakhe ababufu babuwa yahamba uyomalapha hamba fika ubheke ngapha